Temprano pa lang niya prinsipia man pila afuera del Comelec si Guinda, quien por primera vez anda registra como un votante. Él admití que desde na barangay Mercedes, y atormenta él anda na Comelec por causa que no hay él pasaje. Bueno lang según niya hace pabor el un opisyal del Dila Barangay para asehatut kanila na Comelec. Okay na po to sa mga katulad namin na hindi nakaregister po. Okay na po ganito. Mediante la registrasyon del mga votante para na Venedero SK y Barangay Elections, el Department of Interior and Local Government o DILG taase pa sa un aviso con todo opisyales del barangay quien esperan sa corre como un candidato na Venedero eleksyon. Asegun con el City Director del DILG Mohammad Taha Aracama, tali el prohibition usa con mga vehikulo del barangay para na kampanya del mga opisyales. Tali según el cuantos opisyales sa toma ventaja con el registrasyon del mga votante para usa con el vehikulo del barangay para llevar con mga registrante na Comelec. What is important is the vehicles are used for public service, and if registration is public service, so be it. As long as the officials will not be choosy, that they will only bring those who are in favor of them. So for the moment, that will be the guidance that is coming from our office. As we have cleared it with our region, but there are specific guidance. But what is important is the pairing of the people to register is made to all who are qualified to register, and it does not matter whether or not they are for or not for them. Según con Aracama, el mga vehikulo del barangay debe servir como un service del mga constituentes o del público. Un mandato según este que debe seguir mga opisyales, especialmente na periodo del eleksyon. Según con Aracama, tali el Commission on Elections para bisya con el mga violasyon del mga kandidato. Well, all election-related laws, including its prohibitive acts, if are violation, these are Comelec matters. El registrasyon del mga votante a principio del Julio 15 hasta na Julio 30, mientras el filing del Certificate of Candidacy o COC el conducin Octubre 3 hasta Octubre 5. Además, el día de la elección el conducin Octubre 31 este año. Crisel Almonía, Dateline Zamboanga.